Nga pari tawa sing candidate TPF 28 candidate ni sing bomong kisak khana lainai. Bo sito sini candidate ok ready ingjak ngkha. 9 tarik ni simi joto nomination submit khainai. TPF independence challenge khainai single. Tomong thansa motha bubagra आंचलिक पार्टी न थानसा खलाइगै सोइसे आंचलिक नि क्लीन आंचलिक क्लीन रीजनल पार्टी यूनिट खाइगै डिक्लेयर खाइले हांखागे जों बुबाग्रा न सेक्रिफाइस खायनि रेडी दंनाय गाबनि बागै फाइदि जों ता खोनानाय जे फाइदि जों खोनानाय कैंडिडेट नि बोमों कन्स्टिट्युएंसी वाइज जों नगो बिसि ब्रम ब्रम न टीटीएडीसी नि आन्दार सुदानो तीनटा सीट न non-indigenous people outsider borok rok dokol khai to mani kono party abane challenge khaya IPF BJP sarkar probo sing nogo phatani borok congress TJ sarkar probo sing nogo phatani borok গণমুক্তি পরিষদ তো কন্টিনিউ হামেশা পাটানি বরক অব হাই খাইগি sing nogo piaba TPF hasini sason chini honai kaisa sitto boya kaya hasing kolsa boya kaya sara tripura sisini tipra hi honai ba sing constituency seat of kaisa fana sung yakaya kebuno 28 fulfill ti prasa indigenous ni candidate to boy sung phaika mane bagai sung constituency wise sung khananai damsara jampoi arni candidate khasini Bhupendra Riang male te boni professional qualification kanke BA A sung kanke 35 Masmara Dormendra Riang bo higher secondary A sangkhe 36 Dausda Kanchanpur Mr. Hanaram Riang boni qualification for BA A sangkhe 40 Karamsora candidate Bires Deborma urfe Bilo Deborma boni qualification BCom A sangkhe 28 plus Samono Brendra Kishore Tripura higher secondary A sangkhe 50 above Monu Soilengta Nikhil Deborma madhyamik qualification te boni A sangkhe 38 Damsora Kochusora Kantilal Deborma, TPF ni Secretary General, boni qualification 12, te boni A sangkhe 35. Ganganagar Gandasara, Nokul Joiriang, boni qualification madhyamik, te boni A 45. Halahali Asrambari, Samir Deborma, boni qualification higher secondary A sangkhe 40 Kulai Sampahawar Binod Bihari Deborma ex army Maharani Teliamura Komles Deborma qualification BA Bachelor of Arts A sangkhe 37 Ramchandra Ghat Rukesh Deborma higher secondary A sangkhe 36 Simnata Makari Pintu Deborma BA qualification A sangkhe 37 Burjang Nagar Wakinagar candidate Amitabh Deborma TPF Vice President qualification madhyamik age 40 Jirania Ranjit Deborma Mr. Ranjit Deborma higher secondary A sangkhe 41 Mandai Pulinpur Krishna Jamatia BCom A sangkhe 34 Pekwarjala Janmejai Nagar Molendra Deborma qualification higher secondary age 42 Takarjola Jampui Jola Sunanto Jamatia qualification higher secondary first age
48 আমতলি গোলাঘাটি বিশ্বজিৎ দেববর্মা হায়ার সেকেন্ডারি পাস এইজ 34 কিল্লা বাগমা মিস্টার হরেন্দ্র জমাতিয়া টিচার 46 এইজ सेलागां मिर्जा मिसेस कलैती जमातिया फेमेल 12 क्लास 12 एज 45 अम्पीनगर पवित्र बाला जमातिया क्वालिफिकेशन मिसेस पवित्र बाला जमातिया क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एज 37 राइमा बेली हेबल जमातिया मिस्टर हेबल जमातिया राइमा बेली BA 27 नतुन बाजार मालबासा 25 constituency number मिस सांदी रिंगरियांग मास्टर डिग्री 28 बीरचंद्र नगर आदम रायरियांग BA 32 पूर्व मोहरीपुर जदुरंजन त्रिपुरा माध्यमिक 45 पूर्व मोहरीपुर पार्थ कुमार त्रिपुरा BA 25 सिलासरी मनोबंकुल लास्ट कंस्टिट्यूंसी नंबर जदुरंजन त्रिपुरा माध्यमिक 45 अब अंकासिनी 28 कंस्टिट्यूंसी नि कैंडिडेट अब जों सेनाय 9 तारिख नि सिनि नॉमिनेशन दाखिलङै थांनाय जों ताबकबो सिनि दफानो सिनि हानि बागै सभा खायनायनि बागै जरा बेलायखे सिनि बागै केसेब जरानि बिसिंगनो जों जत सामुं माखायनाय आबनि बागै जों बुबाग्रानो बसकांगो CM तबनानि बागै जतनो साइटकलायनाय ते आं खाखायगो बुबाग्रानि थानसा बहायनो दाक्टिनो बर क्लियर काट ओंनाय जे लुकुनि बसकांगो जों क्लीन रिजनल पार्टी थानसा दे नाकिबा आरो तामु आबनो जों सिमानि परे जों बुबाग्रा बायासगै जत सिनि सामुं बतांनो जों देवैसा साफिनाय नासिङै दंगो बुबाग्रानि थानसा मथा क्लीन एंड क्लियर पिक्चर फाइनानि बागै आबनि बागै जों लोकरंनि थानिगो अ मेनिफेस्टो तयै जों दिनै डिक्लेरेशन खायो जतनो हातै दफानो हामजागनायरो बुबाग्रानो हामजागनायरो बुबाग्रानि मक्तैनो नुगैनिरो खारियगनायरो TPF समायताङो बुबाग्रानि मक्तैनो जों खमहाय कियग्रगै खमलং मतम सारनाय आबसे सिनि समाय आबनि बागै साबु तामुङै दं बरक कसागै दं बरक केबेङै दं आबनो ना हाननानि TPF नि जराकरै TPF जे प्रुफनो जरानि बिसिङो सामुंतांगो जरानि बिसिङो नों अंखार फाइमाखे TPF नों बाय बाक्सा सामुंतांनानि बागै रेडिंनाय किन्तु जरानि बिसिङो नों अंखाय फेमिलि अंखांखे सिंगल सभा खायफैगो सिंगल कन्टेस्ट खाय गप्लायनाय आं खाखायगो हातै दफानि बागै सभा खायनायनो बुबाग्रानो CM सारनानि बागै बुबाग्रानो अजमा संगै सभा खायनायनि बागै TPF सभागो अंखा थानिगो जतनो हानि बरक रक तेबो क्राक ते कप्लाय सभा खाले थानिगो निरक जतनो बाक्सांनाय ते बुबाग्रानि नाहारमों दाक्तिनो जत थानसागो क्लियर काट रगै सिनि सभानो तेबो बसकां क्लांनाय अ वानसकमों ते अबहाय होप खायनो दिनैनि प्रेस मिनो जतनो साकागो टिसागिरो हामबाय।